Sanibonani ninjani? Niyaphila? Sibonga sithembe niyaphila. Ngibingelela umfoka Mkhonza. Sibonga kakhulu maniphila bafethu, sekungamalanganyana singekho la. Singaveli la ngenxa yezinto eziningi ezenzakalayo esibhizi ngazo, ikakhulukazi ukuhamba phambili umkhankaso wama-by-elections okuyiwo mhlawumbe athatha isikhathi esiningi kulamalanga. Kodwa sithi njengoba ithuba selivelile-ke njengamanje ake sivele la sizoxoxa nani ngama-updates athile ngezinto ze-MK. Siyazi ukuthi kungenzeka iningi lenu selizwile ukuthi ngoLwesithathu ngeyi-10 December lapha ePhalamende, National Parliament, kuzobe kufungiswa amalunga MK Party awu-4 ngeyi-10, that is Wednesday, le Wednesday esiya kuyo. Ayovala ikhala ezikhona ePhalamende. So lawo malungu awu-4 sesiyathola ukuthi amagama abo uBongani Mkhongi, kube uBromelda Zuma, kube uPhumlani Kubukeli, kanjalo noMakhosazana Radebe, bawu-4. Kodwa-ke njengoba sazi eSouth Africa ukuthi njengamanje kulaba abawu-4 engibabalile abayofungiswa eSouth Africa, njengoba sazi-ke ukuthi uma kukhulunywa nesibongo nje sithi Zuma, lelo ligama lalowo muntu obizwa ngalesibongo kube sekugqama lona, sekungazuthi manje uyena oyoreplace uDuduzile Zuma ePhalamende kuphela oyofungiswa, kanti bakhona nabanye njengoba sibona la bawu-4 amalungu e-MK awu-4 ayofungiswa ePhalamende ngoLwesithathu ngeyi-10 December. Ngizoke ngithi ukuchaza kancane engikutholile nje okuwumlando ngabo, ngoba mhlawumbe abanye banomzwa ukuthi ePhalamende kuyiswa nje abantu noma ubani. Abanye baze babe nokuthi for example ngizoqala ngaye usisi undodakazi kaMsholozi oya ePhalamende naye lo kukhulunywa ngaye njengamanje ukuthi uyo-replace uDuduzile. Mina-ke angazi noma ngilibiza kahle legama lakhe lethi Bromelda Zuma. Usisi uBromelda Zuma njengoba eyofungiswa ePhalamende akuthathwanga nje umuntu nje unombani ngoba kuwukuthi mhlambe ubuya ekhaya likaMsholozi noma unesibongo sakaZuma. Cha, ngizothi ukuchaza nje kancane okuthile ngaye. Number 1, uBromelda Zuma une-degree, ufundile, une-degree ku-public administration. Ngithanda ngikuveze lokho, une-degree ku-public administration. Uphinde abe umuntu obelwela isikhathi eside ukuthi lento ebizwa nge-youth leadership, umuntu o-active kakhulu emphakathini ngokulwela ukuthi abantu abasha kube yibona manje abanikwa amandla ukuthi babe seyikhundleni noma baphathe. So umsebenzi lo okuwukuthi umsebenzi okuwukuthi mkhulu kakhulu, especially mawubheka ukuthi eSouth Africa njengamanje kunesikhala esikhulu sokuthi abantu abasha abanikwa ithuba lokuthi babe seyikhundleni ezi-critical noma ezi-key. So ungomunye abantu abebelwela lokho sonke lesikhathi-ke uBromelda Zuma. Okunye esingakusho ngaye, ngoba khona abanye bathi unawo nomlando kupolitiki, noma kuzofakwa nje umuntu ongazi lutho. uBromelda Zuma-ke kunye esikutholayo ngaye la ukuthi
unayo ijeni ku-politics kuma-students njengoba sazi ukuthi ema-university kukhona lento ebizwa kuthiwa yini izinto zabo SRC lezi ama-activities ama-politics nayo be-involved lapho kuma-student movements akhona e-university, student movements. Unalo ulwazi ngezinto zepolitiki, ningamthathi kancane kulabo kungenzeka mhlawumbe banomuzwa ukuthi ayikho into ayaziyo. Kanti-ke futhi ebranchini lakhe abengumuntu owaziwayo, uyaziwa kakhulu, bebhizi kakhulu nomlando kwi-leadership, kwi-youth mobilization, uyaziwa active. Yayibona, so esingakuphawula ngayo ukuthi ufundile njengoba sengichazile une-degree. Number 2, unomlando ukusebenza ngezinto zepolitiki mayise campus be-involved in-politics futhi ebranchini lakhe uyaziwa u-involved ey'ntweni zomphakathi zepolitiki. So akusiyo umafundane. So njengoba ePhalamende singalindela ukuthi uzoba effective kakhulu. Ake ngidluleke kuye uBrumelda Zuma. Ngingena kuBongani Mkhongo. uBongani Mkhongo naye uyi-political activist. Uyi-former Deputy Minister of Police and Youth Development Leader. Uke waba unobhala we-COSAS. Waphinde wabamba ama-senior roles ku-SARS khona ku-ANC Youth League. Unolwazi olunzulu ngento zepolitiki naye ubaba uBongani Mkhongo. Ngokufunda-ke naye uthisha. Une-profession yobuthishela. Uke waba futhi lecturer. Kanti ngo-2004 waba ilungu lokuqala elincane young MP ngo-2004 ePhalamende. Waphuma-ke waphinde wabuyela ngo-2014 ePhalamende njengoba esebuyela namanje futhi unomlando ngePhalamende, unolwazi ngePhalamende, singasho kanjalo. Omunye-ke uPhumlani Kubukeli, yena-ke ungibaba o-experienced ku-MK military veterans. Uyi-president yayo namanje ubambe leyo position kulaba abanomlando ukuba ngamasosha e-MK. Uyena oyi-leader lapho, ubuye Eastern Cape, uphinde abe ne-experienced kwi-local government. Uyaziwa kakhulu kwizinto ze-MK zamasosha. Naye-ke uyomelela-ke labo abesebenza nabo abangama-MK ukuthi iningi labo libonakala linganakwa njengamanje eSouth Africa njengoba kwadisbandwa ne-MK nje eSouth Africa, le movement elwela indaba zamasosha. Kodwa-ke naku i-MK imbuyisele ePhalamende kuthi awubamele. Bese okugcina uMakhosazana Radebe. U-experience-ke yena ey'ntweni zawomasipala, usebenzile ku-municipal governance and community relations for over 10 years. Local government, yabo. Uke waba yi-PR councillor, waphinde waba u-speaker waseLikwa municipality. So nje unolwazi olukhulu ngezinto zokuba kwi-council. So i-MK party le yomelelwa yilaba bantu. Akupheleli-ke la, khona nabanye abathathu abangama-reserve abazongena kwamanje. Ngeke ngiwabiza amagama abo until i-MK party zimemezele okuthile ngabo, kodwa nje bakhona la. Engingakusho nje ukuthi nathi eMkhondo zokuphindela nathi eMkhondo kule 3 eku-reserve, ngathi impela sibe nayo inhlanhla ukuthi oyedwa ovele eMkhondo ukhona kuleyo list yama-reserve. Siyazi-ke ukuthi i-team mangabe idlala ngithi kuye kungena egroundini abantu babe u-11. So njengoba siba u-11 kudlalwa-ke lapha egroundini, kukhona abakhona la egroundini bahleli lapha ebhentshini. So le 3 engakangeni njengamanje ePhalamende but kule list iku-reserve, nabo kungekudala bangafungiswa ePhalamende makuvela ithuba lokuthi bafungiswe. So i-MK party iyasebenza, i-MK party iyaphambili, i-MK party future ye-South Africa. Labo abayithatha kancane bayobona sekulate ukuthi kuyasetshenzwa la, akudlalwa. So yiloko nje bengifisa ukusho ukuthi-ke ngoLwesithathu ngeyi-10 December ngo-11 ekuseni ePhalamende kuyobe kufungiswa-ke la bengichaze ngabo la.
ngizofaka nje egcineni kwale video mase ngiyidownloadile ngayi-upload niyibone ngathini ama-profile abo laba abawu-4 ukuthi obani njalo njani ifundele ngibona ukuthi kungani MK iyabakhetha futhi kungani befaneleka ukuthi babe sephalamende okuhlanganisa nalokho kukhulunywa ngayo manje indodakazi kaMsholozi uBrumelda Zuma ufundile uyayazi ipolitiki akuthathwanga nombani so asingakhulumi kakhulu engazuthi uyena yedwa uyofungiswa cha bawu4 ungomunye wabo so angeke sikhumbule futhi ukuthi eSouth Africa uma uyingane kaMsholozi especially uMsholozi sek-ANC besibona bekwenzakalani ngeingane zikaMsholozi indlela beyihlukunyezwa ngayo so namanje nisho ukuthi noma sezik-MK party ingane zikaMsholozi akufanele zinikwe amathuba ukuthi zisebenze njengezinye izingane abanye banomzwa ukuthi hayi ngoba nje uMsholozi iphathi kunguyi president yakhe akufanele abacabanga abakwaZuma ngoba abantwana bakaZuma bayafana nawe esingabona abakaZuma uma bequalified ukuthi benze umsebenzi eMK party fanele basebenze even nokusebenza egovernment uma bequalified kumele basebenze so ayikho into wrong akufanele nokuthi ngabe siyadiscussa ngoBrumelda Zuma kufanele nje ngabe sithi nawo malungu eParliament awu4 ayofungiswa kodwa ngenxa yokuthi akaMsholozi khona abanaloko so iloko ke ngithi ake ngikubeke la ukuthi iMK party iyofungisa nge-10 December ngo-11 ekseni Wednesday ake siphinde sisho ukuthi angazi noma ngizobe angigejile yini ukuthi ngolesithathu engathi kunama by-elections lapha ekuruleni angazi noma uWard 109 yini sithe ngathi kungahamba kahle nakhona kodwa sizama ukuthola imininingwane egcwele lapha ngoba behlaba inyuka lapha yanonkomo ugodole nabo babalwe nabanye abangamamembe eMK party balwela ukuthi iMK party buye nalo lela wadi sithembe ngathi yonke into ingahamba kahle nakhona lapha hayi bekuyiloko nje bafethu bengithi angidlule la umfoka Mkhonzela niqhubeke nisupporta le channel ku YouTube subscribe ku TikTok press follow kanjalo na Facebook sengikhona Mfo ka Mkhonza ufika nje uthi Mfo uvula space uthi ka vula space uthi Mkhonza yimi lo uzongibona ngigqoke izinto zeMK ngifake lona lekepisi ngiyabonga niphile kahle futhi sohlangana kuma video alandelayo Mfo ka Mkhonza thank you so much guys